teachta baile da rire agus hála gafu go topic nurse means a couple of bliana hog she going after the hook ach na rudi éagsúla vi ag talúnt lastig mar okay right anyway cén ceisttas á god well tógu tú le gaeilge a mis me the tógu le ahar ach ní le mhar ní ra ein gaige iki ach scríb no gaige ba ma ahar Joseph Ó Torna okay agus cumali sin de scríise cúpla leabhar fáilte agus úsáidte anam cletas seán a bháiste agus tá gá leabhar eilean ghair agus coslifa agus an grúma ailsigí siúd ach scríise an túfás in sa cór ag an am agus an irisí gaige agus an irisí béirle cumáid scríise méras an gaige Údar omráach mar well ní dénig omráach mar ní large with an úlan ram sin céim fá gúsáid go le an cléitse ní sam ní should be like lorgan there's much fish in too far so it's worth an conduction or achtas fuel a drama ná le agree govisum Spatial agus boss black lay down who came come de Estrom Conroth okay spatial so boss out there one of the go to Greg na Bay but mo your controls you know in Greg a Laoch session Greg ling goni new into Northern mar ní sinna the plaque and bear shall of so forth but Laoch Greg and he kept them read back gone Greg a commercial spatial gets now Greg at Scoil no well the husband in the Belgrove or tool I can send the cool make it Scoil Colm killer bun Scoil so Roinne Oideachais agus a raigadi Colm with bun Scoil and some nor cool make it Scoil Joseph Marino we means an a Scoil chichen and so long Grega take a Scoil Baile bahe in him long so we Grega going east to sail going Scoil Shin Falls down Marino Joey's Marino Shin good yeah but a Scoil of the a Scoil good agus Kervé an rud a smá an sin a spreag tú le bheith an íomh can as saying the Greg is ní sin casa chu me go asana agus de bhfuil mé le a bhain céile ó chéirí is asana agus rugach ar céad leanam an sin agus a luas a chunnach mé an leanam tosa mé caint an Greg leis léar ná ach so siús astrach nach bhfuil rud éigen na bhí ganam is och an nisam agus mu banam the first boss Malay le Caribbean dish le sick fibrosis ag son Carl go Greg anwa ag eiling or Scoil gúnda chérícha agus hosi mar kaint wagon sin agus a hogamar na adzelle cahal agus féfur le goige spatial so can I road fochun sheet of about an Greg nach well gro degen an but nugon is daar lom heen an is you know maar inmak vi an ke Greg agum agus la Greg lo mas dro Greg gum mar Scoil ni chhlacht max gan sale an echer gum you know gan well gala kon do the bear like glún taraf an cho mai clear agus an sin in a yishin or did to rashka hair now custom makers you know same as saying the Greg agus marshin they agus an erin and all for me we me cut in around my gaffa and show her do shining no rash we mar gaffa for me pushed a go on our shoot in the Greg in mon commotors glor in Isle no mar timmer the corona Isle do agus on my vanishore glor in Isle about Vince na chaskadi ava it's okay yeah people now machine so Vince at le high grade the Greg account agus on rail Vince at le high grade the social the new card come new party pull to le éagsúla last week no ní Marie particular politics can me ra no vi me rud wine vi me gulacht weird gun small sin sedality manager a long Greg is side gardener agus vi men sin agus eiling
agus ar páirtí anna óga gram sin. Spéisiúil agus céin bhí sin a bhád an cúlacht. Are they? Bhar an cúlacht sin a bhád nó. We shanna bonna ba we were feg my blianta agus so the chuisi an egg the rare chéile. We pointing dini omrá go on leis an tar dear the lair a honest the river shoot. Cool my chops there. Yeah, when we session pointing leis an tar Seamus McCaldiv Grey Gordy good good that era ba his camera on verticup. Spéisiúil agus. Dé or se shots in the Martin Soka. Agus Cain físe bhí nor a bhí tú a play le cuasí mBaile Munna agus well no hall an sin tá sin a piece of screen sin bhí ran gaige ag an gúlacht mar há mac dan da imachtaí mar sin ní bhaint dé just ran gaige agus the sun mar tá a piece of hug me bhúla bertro saci haháin Fran agus Brendan agus a sinach hosig an sim an cursi an partíach de vi gom scéal value manna. So dan he stoppen sin man scéal an glosin to se ken beef an gohan a go helm an winne sin leis an cealadh an gohan nu leige. No, clusion to Rodin, yeah. Clusion beep, oh, yeah, no, Nicogam, ni leno the beep out of the show. Anytime I win it, say, then I win it, say, chance go go say, shock and half a Nick me the nomad. The time on come here, then say, Oscar, nomad, for stuff. My heart is a reach by the enemy here to play here to go on mobile, yeah. Okay, land is right. Yeah, so we went to flex and cool look the chin agus Honig on vert fire show a shocks so wrong agus trouble the gas road current the shaker wrong feel the full blonde and road right Fran agus Brendan oh dear I'm better come out of an ish fleisch she treating Doris just Fran the shock yeah August frab can all Dini of you on to well it's Bert in a corny Amalia what we got out we have Bert on we are into gama either Comasoc obviously Brendan or ours are going to of course who's going on the cruise O'Brien has given them he says we don't really need you lots he said we have no time for Irish why shouldn't we just have it a better way off maybe have it all coming from London I was would say I was trying to ask Cruise O'Brien man near us it did or says unsafe machine agus Fran will be Fran go heat Tishkanuk Kuramuk agus landshake off the animal crinn agus decha quick go call again brother back to Mariana gar the Iriseoir langan agus the other so ní stay an egg on that is the London road actually Fran out the Kunishik smack during our ballach my meow doing call back there agus got the cord doing it listen down on scale just like Philip and fog before me jobs to co-guide now go me come sim sale na Gaelgach near Bunting Lane agus actually got me on a fort in Sinbrack while the Scoil goon Queen agus Rachharden leve ant mar Gaelgach agus Ilan Clear ag lorg antas come up agus sinna fog for all the job them to co-guide okay so we can get that Luke can get that le na feachtais Scoil well, we near me in an English day, so there was we same go my bhfeachtas agus the machine is we make a bhfeachtas all the road but the Scoil Gold Queen was a big one. I mean, the come so she's got there a shaft in a van, the Scottish Danic on the Scoil of Washu. In order to be in rack or shul, could they go for she antes Tasco go donut on Scoil shin out some the on me shocks or action. I was honey shin that reshin on me shock I come I could any winter like and through here on my hand. So on your house Tasco father share shin and this got them jammer the lay on your house can all Rudy at Harlow ag an an cain a mar go raibh na feachtais sin agus go raibh cinál tionachar ag cleanháin ar clean eile. Bhí glúsa ceachta na Gaeltach seach go láir de control. Padda mac a number agus é siúd elig,
vi cap me hen go tre sin in a rod me parú to he Greg gan out be. Agus let's after rush again Baile Munna hokri shiv in either where lads touch the shocks Sean hokri shiv crinu and shin countess na Harris on be show me his fin Harris on like le head I was tossing be crinu on hosting a Christian glorious Scoil a hosting me Munna goige single is a piece of corn my hog anyways Hosting me Munna goige Carolina shaftna stocha idé-eolaíocht agus an Iriseoir éagsúla agus the son that tanning éagsúla agus that's glorious Scoil. So agus kein fiche vi egen cuiiste Scoil ó bhunu agus yeah mar sinna har the war an cruniú sin or hannig Fran agus brunches agus Brendan the shock nor Richard the shocker and ran great sin an I'm a vehicle agus sun be sin an larders a rud galéir mal on a Scoil gael Scoil bonu agus nasca leis an bobal malach so me gerish to me like a couple more last month nach for a buntig le grege ni go fe show exam sin a better so nor a lane to an Russian the vanimon the Colm Ó and me all yeah it's there nor I'm sure gay you know af Nero got more daily gone in greg and no buntig grege politics road it was and group of biog sin a brew and run galer contusing ach much Baile Munna bahid gone out after I'm sure and tahans the Scoil agus mar the be broad and much Baile Munna what she lutins and Russian mail or Baile Munna achievements agus a hockey like a more fogel in Baile Munna leis mBaile éagsúla muoine agus raibh si tá a cúpla skilling a chahabh dra na Scoil nu an raibh no, these are I think the V and necher just ahantas all. Agus funeral of Bunnigan Scoil the hen and log of Bunniga on Amshin amach hostig and pub more ní small last moch and pub and verla the hos higgadar so go ra gael Scoil down. Agus the best in on in a mask cane bader nor higan talk the when it gael Scoil agus salute gomastoka ruddy adora globe crenne mar hample nor could the shock the Roinne because different fan credit or not credit different fast tSeachtar what are your children's names agus hanmaka either nira the gaelach last one either hanmaka nis no I'm sure agus an idea be guess again that you put the do Irish this is gone look okay and table the scale and drum full of the cool look the head to clay Baile Munna the other sin ball and Greg goni Maggie Walsh say sugar issue the your Brendan agus Fran amach ag fisu rod be the sugar boiled and Greg gone out so there's kind traum then a rev sheets and point up now she point up the party when you more on own these now you look no Neil me ro into the chin where you see the Cormaana or Peggy Walsh all right niche and I was right to it well it's so good rather were sort of left wing agitator Tommy Gibbs because they were in the I mean the end of their shoe load or Kirky Tashilutis or other gum wireless and Scoil so we the Ravaka Morlish and Greg but size come go simacos to sale or have the head to clay the Baile Munna con Felsacor already gone out a good but clacker there lesson bunu the Gael Scoil ma couldn't gosh in a marriage so on dúchlan wow no ahantas second two smart Louis two agus kind of five ni vi or you know sorry le leis an ahantas you know kun a hard well it's Tommy actually routines and piece of Colm Ó Torna we should not credit that I mean ni again the Hiskins agus Tashi her father nishes dorm. Ten fog make point to look Ibrin and down babo of the after Cliath oil agus Cliath agus post. Ten fog make simako shot on wega. Bin rod untuk arena go British got size not and size Tishkin shin not win goegela dini nach meg mahas no manach noch. Winning goega it Tishkin went in the hair in the gutchin stoilumsa otherwise the great they gone out.
ná bhain seach leis an manach ma mún tóirí agus tá seirbhíisi. Ag brise an rud sin be sin is cap rud an a haut an hálan sin dan yentí analí séir bail, you know. Unspecial. Ní sin hánig in se chór. You see, it's the only trouble of course the fresco girls go left in the ocean. Being a cut, do some shit in my Munna. It's still a great in general, yeah. Agus Louis too sabise got start rishi a vi mheon sin acu an ra sampli left sin Louis too go road or na hanmic Rudy fo na hanmici an ra sampli Rudy fánaach machine an mheon a bhí an, but and Rud is more honey say look at it's jobs these people want. It's not greige. Near hiige go ra fluhan cultura Mastini, few man amach job in that call. Gan any that is hand mar ernacha, I could think it doid, go win and go English and ernacha shin. We found my fan O'Toole now, Agus, Brendan Pringle, a bit before I can amshin, Anthony McGill Rua, Anthony Wargan, like we jobs in the car, ni road or de Ostaher kind of you know. Ní adar má ein den a dé osna buinte leis run ach beidir go ra buíocht áirthe in a héil agus bhí an lor réimse níos lena cultúra in a héil. Tuigem. Lu tú an sin an McGill Ru an ra cinál Scoil down lu tú é sin cúpla well hánig no well sinna déine tá lúte a gomsan sin in san piece of screaming dandasú dílis non-stop an rod. Og vi antin go húntaach ní géach sé tadi da einrod, you know, agus donadar product am agá, you know. Ní hegin in dis einrod as an malach, but ní ro ein géel a réf. Mar challamar an rod, dinge vi rud calcin, din nar osgléig an sroch, agus demi reinters na tishram horig idé an sroch. Agus sunnar a dúnag an sroch, agus dosgléig sgon móvi. Vi mar skristanach mór, cap mar gran ca calce. An oréide. Oh yeah, nee, that was a mission. I thought I could done on Biox in the Rainy Carriage Cougar Shasher shot Doctor going a Baile. I can son West the deer Hall of Tower Khan. I guess a disc and the reels as Bew and Scoil mar near on a one of Hoty gone out. I guess Shinama, well, Bishi Agoing in Shin, Dick Bucket, Auskin Scoil. Jim Tunney about a hug and scale doing. I was probably fast and be a barkling or ballach. Be the shin, the road of the growth the hell. So, okay, got girls she's in school near Royal on the vote again. No. Yeah. I guess, Care be more than Dolphin Keen, but wow, a renew, Bonnie in school and Shin, August. Story the Vahan to all in Ireland at all, I guess. Kind of well, rather beyond you see, no Honic and Scoil we gone against and Rod, you see, we got the more parties also. Better grow a fair could not truck a party. No Honic and Scoil near a fuck, near a octail party fuck. So, Curry Bert is Jack 3 billion dish, my walk hen and a mask. Couldn't ever a young Sus could he get and better than others talking gur and priv id around the party go harkan kasha helish and run the shook a private now is so again she docker na hel hen great poster hen has got be she coat pucklish and run but the hug shake kid for a fehen meal kid the gachgene the Scoil go English I prefabs vi sé ach vi kjónig vi scéal drama agus na drama yen sé imáníocht agus an funne vi an val sin a dénig go mór you know agus dasgus go hanna happy in the sin. So vi session mark and Johnny Collier mar Scoil I say now to me kind ni me offer show for the gisgelish langen elischen den beschische hate doch erfahren sind run klar but Jerry go am asking and Pobble Honig Tishkin go a rodegen on a bra tarlo in a wahal ball Munna hen agus now when hug shame size missing agus individual looked the munter looked at the hen go make shoot ein one bevin law the come
agus ná bhain rudí áda le daoine níos fearr asmó banachmach. Ná sin just buile a thuúram atá gom. Spéisiúil agus liú tú páric ó Harcán sin bus hírán ó gúchas a bheith. An ómí. Ómí ó gúchas amach a bheith. But we gnéhéide, I mean, déag sé chuige, bhí irt a bháin déanta uair a bháin chun políocht a hang isteach in sais Ivan na Scoil, left-wing stuff, you know, agus the good party, no politics, ní bunig politics, might not donna leis na Scoil seo. It's idicus atá, I guess. Agus más míle éine ag bheith géig in yen fi sais chats of a ragro Scoil a wahal le políocht a hais are tam sé gemacht. I know an go rush hen an larger mar fógtánach. So vi sé an a houtu mar dinne. Agus a vi sé inspiráidach de sa tismhóri. Vi sé kom ní roin mútur par ní roin mútur a harkáin. Vi gach dinne ná lawer lenne liste mútori illig bhain nach mór passionta ach bháin sa rang. Yen skippen om de en déir chata shachs a rang. Agus díbríagaid ar a buinte a cé íbríd a chóhiis na hóirí hiigad ar go lína a bhrisise an sin seach a Scoil mar go iad na ban stóí is, you know. So chunig an Scoil imláán a bhaile sin idicus ná spreag an na tismhóirí ach in na dhé sin hí na tismhóirí a gcónaí páirte like, you know, a tata seach í bheith las má an gata beidir sa sig sa Scoil a bhailjógin páirsí agus a léid, you know. A bhí páirtig nabh ganach mar duine yeiste go raibh sé. Agus so an Munna níos a hána sé agus ó daoine cinál eisiom lárach agus dúch trácht cinál rudí ag leibhéil an stát an sin bhí Scoil tá a glóra do an éag beagán. Well trácht rudí an Munna níos agus sin rudí ag leibhéil an stát bhí cóchuiste na Scoil na Gaeilge tacht ar an bhád an trá sin an mar an teagháil nó cehar a bhórsih an gáchuiste agus ó Gaelscoil ina dhí sin cén cin a cadú. Fuaí anó bhí Tomás McGowan Tomás McGowan an a bhór a chucha chéan na Scoilíochta tú Gaeilge agus is as sin as Gaelscoilna agus as gas an cóchuiste an rudí sin go réir. An bhí a sin go réir cá ach féin an go dá siúdar an fód má spúr na chuoine bhí a Scoil bonathe. As vi sé go ra bí sé an gan bheith an ach tá an Scoil anna páirte grúiseocht Scoilíochta na Gael Scoilíochta is, you know, is the war agódíocht agus curcin na tismhóirí héna seasan ó go buí agé ach de réimre a chúis sé ra bhí ba chud gannách den Gael Scoilíochta an sin agus bhíonartí go gachrodile bhfuil na Gael Scoilíochta agus tá Scoil eile lá Gaeilge an is tá Scoil sin tócha. Agus cén cinál Gael a bhí ann idir sibhéin agus an Roinne Oideachais liú tú an sin go raibh na mrá ag síosteach san ifig an sin rád ríd agus. Yeah, well, sin rid an rud a bheith ante agus mar a journeymaid cadúirt ó fácnar ling nor cúmar mar héin agus fan ó túl agus éilis langan na stocha chuige seachtain criniú nor a bhí an rud cadathe agus dúirt sé you were the best behaved agitator who ever came into my department. In a dhéag sin ní ra na chuigen rud a raig go bra bhí gach takeíocht an stáit agus le héin agus bhí takeíocht ón aglis méid go rá sagart chuideach ó cúiglaí febra a fad. Ach bhí dermas Ryan an a hapig fuairte réile sin sagart bo bí ina gcuine mas mar a scanlach sin mac taú scanál a bhíonna útrán a chun a Gaeilge, you know. Ach dúirt sé sin lom is sin duine sa daine a dúirtlam it's jobs they want not Gaeilge. But bhí an mheon sin an láid around again now. Fear le Gaeilge ach dúirt. Well just mac haigi scanal feicead gur taigh scanal bin útrán chun na Gaeilge a far more an a háilú a saoil na Gaeilge. An far bocht bhí me money through the greenie go lag to read. Bhí lag Brendan Pringle. Now eisiau bhí an có láidir ó hús ach nuair a hosig sé nuair a fuair sé nuair a chuúla sé féin bunscoil híos an glasanín agus cúisi sé sa fechadar an surig slí brags a Scoil bra nua bhí an. Well, the bhealach é agus a chuir sé a páistí
quick an Scoil hís Scoil móví. Agus sonna gan am céine bhí sé géirigh fannachtar an goiste I Munna, but Dibrig Anton McGill Roig, Bull Anton McGill Roig, and he fed lots of fannachtar an goiste seo. Tá sé lúte go mas na pí. Vi sé an throvéach an minic or médi ense, mar vi sé aus in some thread. Agus land sé roi Oh no, di siúlamach. Vi siúlamach an crinne. Ní achas a rive in ise. No. Fiúig na hóáí kin No. Agus lu tú an sin sa bí a freisin an pátrúnach agus bhí dram a bhí a géirí cinál go scarfi leis an agus go homlan. Na lefties le mar bhí pá rud hí an chud is smód an thread seo genta agus an rud goléir agrathe ag na héad déine a luúmé nach ra bunte le productíocht per se agus ní ra an racha cosisiúd leis an aglas per se bhí a racha có leis an sagart agus bhí racha có le sagart eile mar nuair a buíag an sroch ní a fáilte chu a rih chuhéiles legan sú scoúla siise mé an rud a scoúil sé fiú fééis ní fátíag rimpi sagart se mahéúd ach ní an agus féin páirteach rud ag go buinte sin ach nar airigh sé mór nar chuis sé amach go paibh lé mar na dearmé ma chuibh na hen de rémar há sé gom ná hí dermar Roinne go má chonig se go écóir a dhéanamh gur chaaf an ús a dhéanamh ar a Catholic mas meile go ná déine agus man atá lúte gom sa rud Dirk éiles agus céstocha tá sé lúte go man tata seach le chun scoil leiscéil lá tegin ádas tachan ádas agus nuair a bunégan scód rís beidir go buú seo heáil éras éiles na cappa mar banisteir rud náf go ná go sin mar gohandú dí sagartar socha a mé mé sin. But is éile cappa mar ban nach ra riamh I ganas a réonwood mar sin, agus dhéon si éach leis. Luí é sin lom cear lá go bhí an céad ban in air. Stoilm sin dé sinna heáil le éiles, Bhí so caiint le éiles nach ra. Tá sin an rud a dóí lom dhearbhí si é sin. Sa rudi arol se géile se be jarúta gomsa, rudi arol se gomsa bí jarúta kisú. Bete going fácan is Shannon Dory. Agus mar le an gréil bhí agé le dramí idicasú le eile nu eil beidir intó nu educate together a hánig ar beil an gréil hánig sin an agus bhí sé an rud sin amsú. Mí chuig me bhá chéin ar scoil mar an luúmé le chuige seacha ní se tríbrí an díos fiachsa agus fu sé chud scoíochtta sin rihdó dollarráig go dtí choláis Cilíonn agus inhearan an ála Cardial le fiachta cara mór le fiachta a dón ó linsig an príbid a hánig tréispáig go a Harcán agus a tátíir tréispá á caiicís na sí seach ná hen choras mór idir a wach fiachta agus an fear a bhí mar príbide aige. Bhí nás céinteag sa Scoil mar sin, caiim ar Baile bé an 6 slí in a cór na Scoil a bheith choras ach mar sin hen cnófií an réir na Scoile an múna hen go ná splách ag na múntóirí a frí na múntóirí anna cháú leis na tuisí agus fiúlin na páistí agus a reintas na páistí bhí ann na mún chudíh ann á hen as chudíh ag múna Scoil na eile didn't even a príomhide ná teige na socha agus sin áid na dúir nach roiin butico le bhhaimh na interested in Irish agus fecin is agus múntóirí as agus príomhide agus a lehéad níach an deise húirt éon pobl an éig cultúr éonáis réimse cultúra deisiúirta goine sin príomh sin rud a spreag me héin an éhar stocha tá an deis ag éon duine ó éonáis a tíir an éonáis pobl a héna chu chun cín nó í héna chu chun cín ach an deisiúirta goine. Agus tá mé san mórach san is. an spéisiúil. Má le na pólatóirí luú tú í sin níos luú well luú tú na Harry bhí an bórc agus céir faoin na cín áúla na cáláirí an raibh
she's in a walk leis an tógra new and she's in an aiden. No, Neil McKinty, ba leis sin a lu an éiles. Ní cibnam gur mar an takeíocht ó éon dram. Bhí rud ag an am sin tá sé an dachar seo hiiscinach bhíon rud có gnáamh gnáthach go raibh lucht éibre, críochna amach samach, ní Ballymun Steve working class community in Maiile Clia go raibh ar an glóra goige. Bhí anna go daoine fáinach beidir ar na taobh líonta brandú a seach féice cad a thloch. Sin mo beidir, níl McKinty de sin. Ní cibnam an party in politicúr seachta tacolín go mór ag na tréisi sin an arán a hagódíar siúr mar hampla. Ach a rís beidir go meid níos mó ólas ag éiris mar bhí sé drú buinte leis go mar bhí sin a cóí is go mai ní bhí mise les mother ar bailach is é bhí a cóíonn seo an ardain. Spéisiú agus liú tú na scoilní scartas na hagódaí a bhí a bhí féidir. Just féidir sin go húntaach. Féidir sin go húntaach. Céim a cárthaigh Átha dáisiúd bhí buinte le Scoilge Waisiir sin dinne san maná na máthracha. So the brother rinne mar na the Colm Ó and Roinne could a cahirka mo hebel, seen the manam or hebel as a he and Shan lad shaw, and husted she Munna goige dog. Dear faith we know in a rough party farm. Cattle say banner he's banner rock on my guy. Cattle actually I'm not been no gavega says school scarf that he's saying Yom Rahen. I was found the goige back Foxley and he was gonna go here. So August mar sin dóirí liv trí na hagódaí seo agus for feachtas éithne ar an Scoil ahantas ád an Scoil agus chunig méid na pamphléidí a thugtú bhí buinteach ar Baile der in na hochtádaí an rá le nam go na hochtádaí sin le sinné na chláracha a sa cócurnacha sinné a bhí an Scoil bunathe fan am sin go bram an feilach dúgáin rá faoin cinál gníomhíocht a bhí ar bunat in níag bunú na scoilne más mála ó haibh chumsú airigid agus mar sin de. Yeah. But is toch maar weinig gach en drum ní hín a go an airigid riomh an stáid chun gach fud a dhéanamh agus bíon gáil le breis airigid áil, so that gríomar na rudí sin na cócumracha sin agus le héad agus an de bhíag seisiún achsúilnis in the pub an áid tú le Mailemun agus áid agus bhí Brendan Grace amach go bhfuir amháin is given them no ní Brendan cad ab anam dó ní féidir am cribnar an minister the bhíag tugad mí Dini gros is Scoil or John kun cóla canna no Iran agus the body of Dini shock just can add the value but that's can all road about sin in galore law school in this talk if you get in law you hand the stock and be should go to get bresh out but if you are a more phenom sin agus near Wayne Baile than Scoil no in machine Ní raibh still cinál le wathe leis an Scoil Orbert níos má agus No, be mar 6 chorus mar before agus vi gap an táistí vi le fáil ó bheith is 6 chorus fi sé ag an Scoil ní choréin nach chuine na dhé sin ní choréin is a Roinne nach chuine gachar leis an Scoil agus vi sé mar just bun Scoil a bahéan sin gohil se bhain leis an stáit. Agus bhí an ráthir na hácádí sin an ra na hácádí almost. Well, we na daily for the such call you. Kevin and Michelle Rock at Pat Kenny, Agus Dini machine. Dublin, Agus. Dublin, yeah. What have fought Agus and sin ag an elm new tús na seachtádaí new in a sin or ra tiiscint agi an Gael Scoil in lín siela my ompla well luút an Gael of Hannah Agus carefree Baile Ferris, I do too Baile Ferris, this is a freshen. Sorry? You too, Gorel, Canal, Drown, Mohanig and East, Baile Ferris, no? Oh, yeah, Boher Shaw's, Kyle. Yeah, Connor Sus, could kill Curnham or a day, and could talk if the Leru, we kill Curnham bring us. Stoker was she Scully Connell no and give them kind of I can't much of I was a Curmer Nasby Naska the way that was Seamus McShawn much of Sean Ganders I was down these three trid more and if gone Gael took the Gael Scully if the one who
her shaws. Handler shin his could the imap kind of hack if the leru doing, you know. Agus we did because we do go hela and goose a cat in the chevilta and the gweltica. Be the shin out come out tackle. He got in the vaklish and rolo have much in the gwelga. Conra and Kogar. Be Sean O'Donegan and Captain Sean O'Donegan, Rooney Kogar not shooting in the gwelga. Be session or hours court tack the file. Come on. But I'm sure good out for initial gubber is the Kogar come on, you know, so be nask or in the May August and Kogar. But if he grew to the way long last year than Iriseoir my Monica. Yeah, beyond sim the Raymer came brand new share in this we seen not shooting to go because it's not shooting must the Honic Taki on Breton come on Stoka August on Latin Biog. So agus a hánisí de chót nu literature a heol nu. Sorry, tatu go a leg. Hánisí de chót quick Baile Munna dini an braten biog agus an Britain nu an eiga scrí si literature chogi. Ní kibelum go bailach. Ach bhain go kibelum go takich hantas eigen no sé lúter bailach eigen. Bhain idir náisiúta. Agus bhí sibse fastach na glúise bhí sin si bhain a scoilní sa braten biog an raibh. No, ní raibh. No, go bhistom. Rís béidir éilis mas maiile is sin is ní sa fuide. Okay, so. Agus an ceist, well, count na ceist ní déirnach a mas an buine amach an is a bhí intanagi dús a brathnú sér an méid bhí buine amach an is an fís a bhí agi nóir a chuis a món bunú na Scoile a brathnú sér. Oirí live an méid a bhí web a went amach. Is told go is said the sin rock kids and kid nor brandings were on Scoil in ish. It's fergin the bra alling on August $8 right gone in so sure we are Scoil vonu contrast or nadini be a lower better go shin gveta rog or shin the small or so they go gal a great Scoil manil and great Scoil land mila or mar casual mila on count show so there go us Eile a wahall a great Scoiliocht last mother counted Derek more heap in the Scoil show I was just public pull the money hen harsh in a chalk so it's capital rog or bua by shin I swear another glan new came to a vessel about need some with this gum need me winter initial ruddy you say I'm a capital will Eile initial sure a wahall a man Scoil money mana and the system comes to hasten shin. You may ever phone that the winner egg will winter coalition. Sin come on, yeah. Yeah, no, it's a mission. Toscom K. Donegan McCarthy. It's Mark K. McCarthy. Ru Winterglass. It's no Mark Anton Vigil Rua. Ta Anish Eglurg Manskol Darlani. It was Miltar and Anu in Egan Átha. Hello? Hello, yes, I said winter class in the countess in the school, bone school, Niga Fowl and Will. Sorry, and if I didn't tell me the Halloween fell out here. Could I catch your notion? Got out Wintega Leshne bone school in the ancient on Machla Anton. Rob Wintega? Top Wintega Leshne bone school in the counter and Will. Name a kid. I can bring the enemy now. You may have a phone that prevents our cash to correct Jesus conductor who are a German meal mission is chicken and brother neighbor and there's some higher house of fad. I come on, see land mission Munna guardians and scholar like the blame in the Asian August who's a nightingale like Lorna Rail who's in my money we make Munna guardian that the Tishmahori Hawan cost Tishmahori Actini be our scheme and so the land may could ma say who the Gregor could have others evading in my money last month and Scoil hen. Special August. But ne more scale is showing this and the scale and chocolate lake is
is scéal buinte bhaile Munna, ní scéal Colm Ó Torna. Go bra, tuigem mé sin, tuigem. Agus, well, ceist déanach mar seo, céin fá stóch go bhfuil an obair ar fád a rinú, céin tábhacht atá aige inis brathnú sér ahrí sé cósaí go mór in sin I mBaile Munna nó gná sénta, well, hagar tú go seo anna. Céin tábhacht a bhfuil ag an obair sa gaige ditse agus don bubal. Beidir gur béan rud is mó atá ann ná gur thug sé seach I tuiscint go bhfuil an cultúr agus bhean ma pobl le gach éon réimse in san phobal hain, ní bhaine se léin ach ma áirithe nó éon grúpa áirithe agus go bhfuil in áit éigen in an nimhne spiridáta tá dúchas agus caffar freistar an dúchas sin chun pobl éon pobl nó éon mór phobal a thógan slán, má cailtar sin bíonn tú ag achras or daoine éigen eile, bíonn tú ag lurig le smud an tíor hain chun na freagraí áil ar na ceisina. Agus is tórim gur béon rud is móna gur coithíonn sé dúchas agus go ní mullen agus spreagin sin féin bhanín áire I bubal. Agus go curtar hu ar ein céim le ein pobl eile fud fad na tíre, fud fad an dain de tá rá. Beidir gur sin an náfs flachas cultúra, tá sé anna bhanúsach agus ní lúte ré mar an ó ein rud. But muna bhfuil mass ar pobl illig tíre or ha hain, agus an dúchs atá go agus an rud as a hánig siad. Ní bheith géin rahan an dóibh sta táchaí capal. Tá mé ein túil sin agus chur maithe tá an aglah bhí sé an spéisiúil agus an bhfuil mé an taireadh as Colm. Agus jo mé seola dit le an dramatágéirí an manscoil a bhunú in is, Rut a riomhúsam tú hain fer nó? A bhí mé in mBaile Munna go minic sé access agus áú go mar sin ach ní raibh mé ag an scóil riamh, ní raibh mé ag an scóil mé rá nach raibh mé chunig mé bhfuil sé le feiceáil an móthar mór níl. Ná chasan tú seach ar an ribda dul húscí Baile Munna tá dul déir go dro Baile Munna tá an céirt scoil a héh lábh deise. Ach déir chas a chóir an taobh tá satanta an sin eile cumó gíocht agus an máíocht a lena as níl sin lá gaige maingur, but anna go daoine buinteach leis gúil simachas a gaige is club rá se agus tá scona teachta le díreach as ar an taobh eile na bóthar as cór an céirt scoil as tú go isteach a Baile Munna.